have changed and they change every single day. Yes. Yes. Wakora gwe kindu gitari giathira fashion muno construction ini ri ni turuba riria riumba. Riu nginya muthi ri. Riu no muthi ri. No ririaga. Na nikio twarakarire muno thingira wa iragire eherio. Yes. Magetua flat roof. Kihana mukawa. Na tujuka ni maigirire matangi ku. Ituruba riri. Yes. Riu fashion iyo ndithiraga. And it's not cheap. It is not. No. It's not. Kugita nyumba na maturuba maya magoragwo haha kire waxire. Thima thiko ni kwandandukio ni kwagire cottage industry zigithondekaga ri. Tiraithi. No na rio uthaka wario ri. Yes. Ndungikihanania no ndungi. And then you see ituruba na rio ri. Ti maintenance free. Yes. Yes. Nyumba iria cia ituruba ri ni uikaranga wagu ugacokereria tondu ni makuraga. Yes. Ina makagia magakuririra indo. Yes. Mabatire maria mararia riu thaici tiga box profile nyonera aria tondu wa kindu gitwa affordability. Yes. No ndikira ri na riu ni rauga ndikira no yokogwa mondo nyumba ya bedroom ciarora inyari ndukwaga ruchangiru wikindu rwa rufi. Yes. If not more ukiaria mathia kindu gitwa flat roof and andu aria mauga ati flat roof is cheaper than kugitari is a scam. Ni uongo Sana. Usidanganya na mtu koroga sirabu uhonokie pesa cia mbao. Uongo sana. Flat roof wamboge kio ithabu ria cuma ukaguruka. Yes. Riu coke ukahota proof. Yes. Wakabongira arathire. No riu woka interior ri gwako gwe kindu giacenjirie muno miakire yake riu ri ni kitchen. Yes. Riko Ni tene riko ri riathondekagwo rigekirwo murango wa kuingira wi thiini na wa kuma period. Yes. Just that. Na kamurango kani ke haga gucuthiriria ageni acio kau ni gagutara ageni. Letio mahiga meri. Yes. Kaigura hani. Koni tamarore ne yana. Atukamarore. Wetara. Watara na kanua. 6 9. Na gutia mwana urakurora sasa. Nikenda. Yes. Because kitchen ties people don't do those kinds of kitchens. Riu ne gwacenjirie. Yes. And again, food yoka akura atiriri guthondeka open kitchen ri is cheaper gukira kwambatia ruthingo. Scam. Another lie. Ni uongo. Ile girana tutawekelea hapo ndugu yangu. My friend. Hiyo ukuta nusu hiyo. And then do an open kitchen. Yes. You have to do a very nice kitchen. You see, it is open to the eye. Yes. Hiyo ni reception ya irio. Ndungithogothania kindu oguo. Ndungikira open kitchen. Ucoke othogothanie ta indo ciothe ciethi. It has to have an arrangement. Yes. Na nginya kindu gitagwo riri he kuka riu ciroka thiko ici nduragura kuka engima ino tabletop. Yes. Ugacoka kamithondekera kindu gitagwo hood tondu open kitchen ri ndungimanage ndogo. Aginya wekira nyamu gitagwo hood. Yes. Na ndiri raithi bana. Ndiri raithi. Hood ni undu wa andu aria imo ko taramenya wega ri ni macini iho enyua ndogo. Yes. Yes. Ndigacokie ndogo nyumba. Yes. Ikanyonya ndogo iyo. And with a proper hood ri enyonya nginya riu munungo wa irio. Mundu angimenya uraruga ki. No we na open kitchen itari hood iyo kana drisaja ri gitunguru kiiguika ni mundu na ni uri thi bedroom ukore munungo wa gitunguru. Cabaci ni ikununga thiko inya. Mukorogo ni
Open kitchen yuka na expenses nyingi muno tondu nginya sink ndungikira ria ya kawaida Hapana. to ni wenda ageni akumoka makona kindu githaka Iyo ritho-ini. yes na muno open kitchen ko open to the dining area rigu andu me hau ni marakuona yes andu aige conservatives a rugongo amaituri tutiendaga uhoro ucio So, nyamu gwitagia nginya bozi ingi very expensive. very expensive Twetagwo tatu tukabati, those are not kabati. the drawers The drawers ya gwikira kitchen. very expensive na miferethi ya kwambia mai ticho nigira ndikagambirire andu kamba open kitchen ni yes ni horo munene. no mini open kitchen nayo ni ima mundu mogo wa gwikira ga plastic kana ka ngini gekira go itunguru tondu kemba itho-ine muno nyuthondeke riu pantry ni karumu kage geki gekando wa riko kau ni gaitunguru iyo niyo store ya riko ni kuonekagia gakunia ka nduma na ikara ikara ni nja kundu gutari nja nionekagia ikara waruo kana guo ri uitagwo kuu ugutandaie kuu nginya gitunguru open kitchen ni wethagia maundu maingi muno no kuo tiranagia irigu reke ruera kundu kuriku no akona ndiro guku iguru na ndiro icio ni cigwetagia stoko tondu cie theri ti thaka reke tumike twa njere serious yes iyo ya hika mande no open kitchen will ask you for money kwato wako aru muno na kindu to open kitchen na ina compartment igire kwina wet kitchen na dry nayo no garama wet kitchen ile you see wet kitchen ndikoragwo open yes iyo ni kuhithwo na hau thini kidogo na riu afoidaga riri ni wina riu open kitchen ile ndungirekereria maindo aca na paira pu ati nginya gukera nyeni hapana ni mwena uria wa wet kitchen gukererwo kuo guku cioka kuru guku cioka no gwikirwo haria kuka-ini yes kana microwave yes kana oven yes no open kitchen they ask you for money it has to be presentable and you see an open kitchen does not have a door no yes no ekeria kamurango mundu ekira thutha-ini riu wagia ngenge gakurigeria ngenge gwika atia gutonya riko uguo hua na ni kamurango nuthu yes umenye open kitchen nginya display ya indo iria wina cio wikie tubaini glass uguo tuoneki thani vanguo yes ndugia kibox gia ikombe cia CK andu maigua ukiurugucanio getha njagi no open kitchen is very demanding kwajera okoro ina kindu gito island yes Island no riu guku tugura nyumba guku gukona buroti cia 500 ri yes nyumba nyingi wekira Island ni ukorite dining Island ni demandaga space yenda kuma kuota tondu Island ri nginya tunyite undu kuondu ri ni ka area kana ka dining ye gatagati ga kitchen riko gatagati ati riu mwe family ri no muge muthi mukuru ekuruga mumwiroreire muikarite hau hizo ni vitu za movies na wekira Island ri ni yagwetia TV ya riko na piped music yes wakora riko riu no riganire andu nginya nana hena itusturu hau twacina tabu oko riko thiini yes Korea Island yes kinya gwaka Island ni wakangite yes open kitchen ni choka na eka kuagirirwo ni meko
No, we open kitchen. Yes. Meko should be just a backup. Yeah, a if you backup. have to. If you have to. Na uno operate ira pantry kuri anduma ini. Ni backup. Yes. Na andu aingi rugongo turugithi gwakira muciari ni maria muno. Open kitchen icio. Ukirugagia andu makwiroreire. Ni atia. Ti andu othe maheagwo irio ningi. Mundu aracione haria. Umenye we na open kitchen. Matumbi ni ugure tray iria cia plastic ithaka. Yes. You display opulence. Yes. Monania kundu kuu tiko ho. Tiko hote. Ucio kioshurie matawa meho metago down later. Na kajipsam gathaka. Kega biu. Yes. Open kitchen itakuitisha pesa. Msuri, pesa msuri. And you know, when you are building a house that is 4 bedroom, ugiothodeke open kitchen ya kirathi, do not cost you less than $1 million. Kisa niki uneo etia ido. Ndio getire kindu kingiruguo no gwaka. Omera open kitchen. Iria rekithero karekira ni uhure hau. Le maitho-ini. Na nginya kihuri ri. Yes. He tutangari twiho ko kitchen twa kuhura. Ti urenge burana ya mundu ya muregire bae. Na tuhuri tungi tuhite nginya guku mithia. Yes. Toa hiyo kitu. Na gifurana ya guthambia thani. Hizo vitu utatoa. Utatoa na ununue sigine. Utatoa. Zile ziko na sura mzuri ya wageni. I may tell you. The more things become urban, the more they demand. Yes. Yes. But they are nice. They are good. Gira open kitchen kia mundu wiritwo. Wasana ni guteithiriria haria. Ukona wasana ahingura ndiro thate. Urio niki? Retha tuhiu. Twi hau iguru waku. Ini maendeleo maya. Aigurite ndiro thate. Agetha kuria tuhiu turi. Yes. Na nigona una cask ka wine. Yes. No menye open kitchen no icoke gakuhe demand ya gwikira fridge ready ya guoya. Yes. It's not just a fridge. No. Ena ijaja na 50.